12 qui sont pour, contre, abstention. 913 qui sont pour. قبلا السلفوط وفرين بقرا وعرفن الولاية نتيزي وزون دي الصبحيت بواس الأربعة 21 ديسمبر 2016 أصنفار تحوش التدريمت ثم زواروث نغ البيجي بريميتيف إلى قن يوصلحون الولاية ذوك سكواس 2017 أصنفراكين يقدم يثيد ماس محمد عشير سيسميس ذا سلوى تسقاموس التدريمت نلابيوين ناغ بريزيدون دو لا كوميسيون دي فينونس أدنسل إشرا بوين دي بوين غفايا. Donc l'article 653, subvention à diverses institutions. Donc les associations religieuses, l'administration a proposé une subvention de 5 millions de dinars. La Commission économie et finances a proposé une augmentation de 5 millions de dinars, ce qui donne une dotation finale au profit des associations religieuses à 10 millions de dinars, 1 milliard de centimes. Pour les associations culturelles, l'administration a proposé donc 10 millions de dinars, donc maintenu la proposition par la Commission économie et finances, donc c'est 10 millions de dinars pour les associations culturelles. Pour les associations sportives, l'administration a proposé 10 millions de dinars, la Commission économie et finances a proposé une augmentation de 5 millions de dinars, ce qui donne un montant définitif au profit des associations sportives à 15 millions de dinars, 1 milliard 500 centimes. Pour la direction de la culture, donc une proposition de la date de 3 millions de dinars et une augmentation proposée par la Commission économie et finances de 2 millions de dinars, donc ce qui donne 5 millions de dinars. Et pour la direction de la jeunesse et des sports, donc l'administration a proposé 3 millions de dinars, la Commission économie et finances a proposé une augmentation de 2 millions de dinars, ce qui donne 5 millions de dinars au profit de la direction de la jeunesse et des sports. Maintenant, la Commission économie et finances a également proposé l'inscription d'autres subventions, à savoir 10 millions de dinars au profit des associations de l'environnement, 1 million de dinars comme opération à inscrire pour organiser un semi-marathon en des sports à la mémoire de défunt Mohamed Aleg, champion olympique de handisport, donc une dotation de 1 million de dinars, donc un semi-marathon. Et notre opération, donc reconduction de l'opération de Cross-Share Diwe, 2 500 000 dinars. Reconduction également des engagements de clubs, donc tous les clubs de la wilaya, 28 millions de dinars, donc 2 milliards 800 pour les engagements des clubs. Et une proposition aussi, c'est une nouvelle opération, en fait, pour l'organisation d'un carrefour national des jeunes scientifiques et inventeurs, d'un montant de 3 millions de dinars. Donc, ce qui donne en définitive une proposition antérieure de la date de 58 500 000 dinars, mais avec, j'allais dire, de 159 981 696,91 dinars. Donc, les propositions de la Commission finance نملادد الناس عشير السلواي تسقموتي يتبع تدريمت دي بوغرا وغرفن الولايه نتيزي وزيو عندها في نستقصى غاف وما ينوث ناغ ذاشو يديبوين لو بيجي كاينين نغيدري من تدريمت وسكواسا كاينين 2017 يبدلون هكا ناغ كربوسان اسيدي زماديني ساقي ثوران فوتي البودجي بريميتيف ان 2017 نو فوتي ولا شطاس خاطر كي نخدم ونراكوندوي لي ميم اوبيراسيون وسكواسي عدن 2016 يعني الشابيتر 914 وين عندنا نساكي لي سيبفونسيون مع لي اسوسياسيون كولتوريل مع لي اسوسياسيون سبورتيف مع لي اسوسياسيون ريليجيوز مع لي اسوسياسيون دو لونفيرونمون عندنا اوسي نفينونسي دي اكتيفيتي سبورتيف دو لا ولايه نسيني مليار و 800 وكاين نعاون لي كلوب ادونجاجين شاك سيزون دونك دوتي الناس بوساكيا دونك كل سكواس نتعاون السبور دونك جديد هذا لينير
خاصة كن السوالي ما كنت مرتنا تيدير يعني السواع تيجي خصني صورديين ولكن لابي وين تيزي وزو تسين يجان يعني نكون معنا ثقين تاكي الموند كولتورال سبورتيف انفيرمونتال اي سوسيال. دونك البودجي خساره ما تبغى كي بارابور علينا بارابور علينا دي خساره زعما ديني ميم البي بي كاع 2016 في البي بي 2017 حسب كيف زاد واحد يعني كلا واحد مليار 20 مليار كان يزادن مانوالا بلوز اكزاكتومون لا تاب سي لا تاكس سور لاكتيفيتي بروفيسيونيل تيني زادن سوا زادن 10 مليار نص كوساكيا اذا شتاكي داين جان يعني كشمل شويه تفزرت لي بروجي كي ستركتورون اي لونسين اون 2013 دونك زعما ديريني مازال يعني البودجي اللي كيما كاين équilibré à environ 2 milliards de dinars, donc 200 مليار à peu près كتيرين البودجي بريميتيف من كل سكواس. ثاني ميرسي نون. القاسمي محمد السعيد سكتي زيوزو.